Сакам кученце, желка и змеи. Јас сакам топол дом. Купете полиса за домакинство од Осигурување Македонија и помогнете за реновирање на еден дом во СОС Детско село. Тука сме. Осигурување Македонија, Виена Иншуренс Груп. Одигравте 2 меча против Македонија, кој што ви се генералка за светското првенство. Задоволни од оно што го видовте од вашите коментари? Pa mislim i jesam i nisam. Krenuli smo da kažem od nule. Jako puno novih igrača, jako puno debitanata. Još uvek koncentraciju, još uvek neki strah kod njih. Ali mislim mora da radimo. Mora da radimo zato što sam ja to ovako želeo. Bez onih najiskusnijih. Moramo da ubacujemo nove snage, da pravimo smenu generacije. Tako da danas je bilo mnogo bolje sa energijom, sinoć su mnogo srljali kao da su u nekom strahu bili, jako puno promašenih zicera, to protiv jedne ozbiljne reprezentacije ne može da prođe. Tako da, želimo najbolje, imali su teške pripreme, imali su 5 sati dnevno treninga, oni nisu navikli na te stvari, ali jedino priznajem rad na tom nivou, tako da očekujem da ćemo biti bolji. Taktizirate li, krijevte li nešto za svetsko prvenstvo? Ne, kod mene je sve transparentno, nemam taj problem. Danas smo igrali i varijantu i mi sa 2 piotmena. Iskreno, mislim da su ta pravila ozbiljno glupa, zato što su ubila negde lepršavost rukometa igre, sve se svodi na traženje piotmena na crti tih nekih ziheraških šansi, da kažem, ali eto, prosto tako je sad, takav je trend. Biće teško jer ja sam doveo 21 igrača, bilo nas je 28, još 4 igrača moram da sklonim, dosta je tu dilema zato što su svi tu, tako da smo, eto, svi su dobijali šansu u 2 utakmice da još bude jasnija slika. Po grupата ви се Германија, Франција, Русија, репрезентации кои што има златни медали од големи напредувања. Šta da kažem, ali i to je veći izazov. Ja ne priznajem na terenu sem ono što pokaže na kraju rezultat, to unapred, ok, respekt, ali tvoja snaga, tvoje srce naspram njegovih, tako da ćemo mi uvek sa stavom onako karakterno izaći na teren. Od ono što go videvte od Makedonija, kakve se šansite na Makedonija во grupa со Hrvatska? Pa dobro, mislim, Makedonija je već pokazala napredak od dolaska Raula i ceo taj sistem od Vardara i to je mnogo lakše kad se prenosi te stvari iz velikog kluba sa igračima u reprezentaciju, tako da se jasno vidi šta on radi. Makedonija je već pokazala da može da se nosi sa svima kad je zdrava. Kad je zdrava, kad nema povređenih igrača. Kako će biti ako Makedonija i Srbija se sretnu po Kelnu? To je još daleko. Ja gledam prvog protivnika, Rusija to nam je finale svetskog prvenstva, tako gledamo, tako da, eto, očekujemo najbolje. U svakom slučaju vam želim puno sreće i puno zdravlja, pre svega. Ovo je mnogo, pa ako Srbija i Rusija finale, neka vide sa pobeda. Ne, nego govorim za... Ako je finale za vas, neka trne sa pobeda. Pa dobro, mislim, ja verujem. Ja želim da moji igrači veruju kao što ja verujem. Ja nemam nedoumicu kad biram nekog, samo oni moraju da veruju. Hvala vam puno. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол.